Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye hirya no hino mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko mwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, igihugu cy'u Burundi, mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Namwe mudukurikiye muri mu bihugu nka Mozambique, Centrafrica, Sudani, muri ku mugabane w'Uburayi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, namwe muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri benshi kandi mutwereka umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu ko muba muri kumwe natwe muri aya makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tuba dukomeza kugenda tubagezaho. Hanyuma rero mu buryo butunguranye cyane ni itangazo ryihutirwa kandi ritunguranye kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ni Ministre des Affaires étrangères cyangwa se ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo mperutse gukora ikiganiro minsi mike yatambutse, aravuga nti uyu mugabo akwiye ishimwe rikomeye. Uyu mugabo yari akwiye gushimirwa bijyanye n'akazi yakoze mu gihe cy'ibiganiro byaberaga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego ni inshingano ze nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse kandi yabaga ari umukuru wa diplomasi ahagarariye igihugu cy'u Rwanda, ariko ndagira ngo mbabwire ko yakoze akazi gakomeye cyane. Hanyuma rero mu buryo butunguranye cyane amakuru meza kandi yihutirwa atugezeho kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Uyu rero akaba ari umugabo navuga ko amaze kugira ibigwi bikomeye cyane mu mateka ndetse ya politike y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nze ngaruke kuri amakuru mashya atugezeho kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ariko nk'uko bisanzwe ndabanza nkabaha inshamake makuru y'ingenzi aba agezweho hirya no hino kugira ngo tubone kuganira ku nkuru yacu twisanzuye muri rusange. Reka mbabwire ko amakuru yihutirwa kandi atugezeho muri aka kanya aravuga yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyerekanye abarwanyi b'abanyamahanga cyafashe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyeretse abanyamakuru aho kivuga ko ari abarwanyi b'abanyamahanga ingabo zacyo zafatiye mu bikorwa giheruka gukora. Ayo makuru kandi yakomeje kugenda avugwa nuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi zikaba zafashe impiri uwitwa President Nicolas Maduro w'igihugu cya Venezuela. Imwe mu nkuru ikomeje kuza kuri front page z'ibitangazamakuru bitandukanye, aho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza ko ingabo zo mu mutwe udasanzwe w'igihugu cye zafashe mpiri Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela ndetse n'umugore we. Trump yemeje amakuru mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, yavuze ko Maduro yafashwe nyuma y'ibitero ingabo za Amerika zagabye muri Venezuela masaha yatambutse. Perezidansi ya Amerika yasubiyemo ubutumwa Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye mu buryo bwagenze neza ibitero bikomeye cyane kuri Venezuela, n'umuyobozi wayo Perezida Nicolas Maduro wafatanywe n'umugore we bakajyanwa hanze y'igihugu cya Venezuela. Hanyuma amakuru avuga ko Amerika yavuze ko amakuru arambuye kuri iyi operation yatanga amasaha ari imbere. Hagati aho umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko Maduro azaburanishwa muri Amerika n'inkiko zo muri Amerika. Kugeza ubu Venezuela nizi aho perezida wayo n'umugore we witwa Cilia Flores baherereye nk'uko byatangajwe na vice perezida wayo witwa Delcy Rodriguez. Makuru avuga ko ibitero bya Amerika byibasiye ibikorwa remezo bitandukanye muri Venezuela birimo n'ibya gisirikare mu bice bitandukanye mu duce twiganjemo umurwa mukuru wa Caracas, nk'uko makuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma twihuta kugira ngo tugarane ku nkuru yacu kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, nikamabwire ko umuvandimwe wa Baba Levo yakoze impanuka ikomeye cyane. Ni umuhanzikazi wo muri Tanzania witwa Shilole uzwi kandi nka Zena Yusufu Mohamed, yajyanywe kwa muganga byihutirwa nyuma yo kugirana impanuka ikomeye cyane imodoka mu ijoro ryo ku itariki ya 2 Mutarama 2026. Amakuru y'impanuka yamenyekanye masaha ya mu gitondo cyo kuri wa gatandatu atangajwe na Baba Levo, umudepite uhagarariye umujyi wa Kigoma ndetse akaba n'umuvandimwe wa Shilole. Yavuze ko uyu muhanzikazi yari ari ku rugendo ava i Kigoma yerekeza i Dodoma ubwo imodoka yari arimo yagongaga inka mu gace ka Maragarasi. Baba Levo yatangaje ko Shilole ari kwitabwaho n'abaganga mu mujyi wa Tabora kandi ko bakomeje gukurikirana uko ubuzima bwe buhagaze. Yanashyize hanze amashusho agaragaza ubukana bw'impanuka, aho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Velfire yangiritse cyane igice cy'imbere cyitwa bonnet, ikaba rero yari hafi gutandukana n'imodoka.
Impanuka yabaye mu gihe gito cyane nyuma y'uko Schiller ashyize amafoto ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yishimye asangira umuceri anifuriza abakunzi be umunsi mwiza wa mbere wa gatanu w'umwaka mushya wa 2026 abasaba no gusura resitora yari arimo. Akaba rero ari amagambo Schiller yakomeza kugenda agarukaho. Ikaze rero muri aya makuru ku nkuru yacu kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Aya makuru atugezeho mu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ukwezi kwa mbere 2026 avuga kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nazo mbivuga, ni mugabo akwiye ishimwe rikomeye cyane kandi yakoze akazi gakomeye mu bihe byatambutse, n'ubu akaba agikora akazi gakomeye cyane. Hanyuma aravuga yuko u Rwanda rwavuze kubo FARDC yerekanye ibita abasirikare ba RDF igisirikare cy'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyerekanye kibita abasirikare ba RDF cyafashe atari bo, igaragaza ko ibyakozwe ari kinamico. Kuri wa gatandatu nibwo FARDC yeretse itangazamakuru abantu yise abarwanyi b'abanyamahanga bafatiwe mu bikorwa bya FARDC. Mu bo yerekanye ivuga ko barimo abasirikare barindwi b'u Rwanda barimo ipeti rya Major ndetse n'irya Captain ndetse n'abasivili bo mu bihugu byo mu karere. FARDC ivuga ko ifatwa ry'abo barwanyi ari igihamya simusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba ikorera mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ko kuba barafatiwe ku butaka bwa Kongo Kinshasa nanone bishimangira ko yashojwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari amakimbirane yoroheje y'imbere mu gihugu, ko ahubwo ari igitero cyateguwe kikanashyigikirwa hanze, hicwa mu buryo bukomeye cyane amategeko mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba ari umukuru wa diplomasi y'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko nta musirikare n'umwe w'u Rwanda wigeze ufatwa n'ingabo za Kongo Kinshasa. Ati ikinyoma cya leta koko nta mipaka kigira i Kinshasa, nta musirikare n'umwe mu ngabo z'u Rwanda RDF watawe muri yombi ati muri Kongo cyangwa ngo yerekwe itangazamakuru muri iki gitondo. Ibi ni ikinamico ribi cyane ku buryo n'ababyanditse ubwabo batabyemera. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko umwe mu biswe abasirikare ba RDF weretswe itangazamakuru kuri wa gatandatu ari uwo Kinshasa yise Ndayambaje Abuba wimye ku wa 16 Gashyantare 2024, uwari umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru. Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yerekanye amugaragaza nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Kayonza. Yavuze kandi ko Colonel Njike nabwo yari yarabibagiwe ko uwo musore yari yarigeze kandi kugaragazwa hagati muri Mutarama 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane kandi ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe kandi kwambara inkweto za gisirikare mu buzima bwe bwose. Nduhungirehe yavuze ko Kinshasa yahimbye kiriya kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibara riheruka gukorwa na General Sylvain Ekenge, gusa ayinenga ko ibyo yakoze yabikoranye ubunyamwuga buke cyane. Aba rero ari Ambassadeur Olivier Nduhungirehe akomeza kugenda abigarukaho. Muri iki gihugu kandi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yandi aravuga yuko raporo nshya y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF igaragaza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana rimaze gushinga imizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rikomeje kandi kwiyongera. Itanga impuruza kuri iki kibazo. Itangwa ry'impuruza ryashingiye kandi ku mibare yakusanyijwe n'abatanga serivisi zo kurinda no gufasha abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri UNICEF, aho iyi mibare igaragaza ko mu mezi 9 ya mbere 2025 hamenyekanye abana barenga 35 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa nkabyo. Iyo raporo igaragaza ko 24 iryo hohoterwa kandi ryakora abana hafi mu 25 bingana hafi 40% by'ibyaha byose by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byatangajwe muri uwo mwaka. Imibare ikubye inshuro 3 ugereranyije muri 2022. UNICEF igaragaza ko imibare nyayo ishobora kandi kuba irenze yatangajwe bitewe nuko hari byinshi bitamenyekanye kubera ubwoba, guhezwa, umutekano muke n'uburyo bwo kugera kuri izo serivisi. Umuyobozi mukuru wa UNICEF yongeraho ko gutinya, guhezwa n'ibihano kenshi bibuza imiryango gutanga amakuru ku byabaye ari nayo ntandaro y'ibi bikorwa nk'uko yagiye abigarukaho. Ati ababyeyi bagenda amasaha menshi cyane bajyanye n'abakobwa babo ku bigo nderabuzima, bamwe batagishobora kandi kugenda nyuma yo gufatwa ku ngufu. UNICEF ivuga ko ibirego byinshi byiganje mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse na Ituri, aho intambara, kwimurwa kw'abaturage n'umutekano muke uba muri utwo duce byongere kandi ibikorwa. Hari kandi imibare igaragara i Kinshasa no mu ntara ya Kasai naho byazamutse bitewe n'ubukene,
ibura ry'ibiribwa n'abana bataye ishuri. Iyi raporo igaragaza ko abakobwa b'abangavu aribo bibasirwa cyane mu gihugu hose. Abahungu nabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko ntibakunze kugaragazwa mu mibare itangwa. Abana bafite ubumuga nabo bibasirwa n'ibi bikorwa bitewe n'imbogamizi z'umubiri, iz'imibereho n'itumanaho, bikagabanya uburyo bagera kuri serivisi z'ubuvuzi n'ubutabera. Hagati ya 2023-2024 umubare w'abana bafatishijwe na UNICEF muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wiyongereyeho 133% ugera ku bana barenga 22,200 muri 2024 mu ntara zibasiwe cyane. UNICEF ivuga ko hagati ya 2025-2023 gusa by'ibikorwa byo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina aribyo byabashije guterwa inkunga. Imibare yagabanutse ugereranyije 48% muri 2022 bikomeza kandi gushyira abana ibihumbi n'ibihumbi mu byago, barimo abarenga 300 bo mu bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu byibasiwe n'intambara, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda akaba yaragerageje inshuro zose zigera kuri 2 ashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibyamuhira. Muri 2017 n'ejo bundi muri 2024 kandidatire ye baza gusanga hari ibyo ibiburamo, hanyuma ntiyaza guhabwa ayo mahirwe yo kuba yakwiyamamariza nk'umunyarwandakazi ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. N'amatora yagombaga kuzahatanamo n'abandi batandukanye barimo Philippe Mpayimana, bakabamo kandi witwa Dr Frank Habineza ndetse na Perezida wa Repubulika uyu munsi wa none Paul Kagame wari uhagarariye umuryango wa RPF Inkotanyi usanzwe ari nawo uyoboye u Rwanda. Hanyuma rero Diane Shima Rwigara mu buryo butunguranye cyane kuri uyu mugoroba, reka nze mbahe amakuru meza kandi menshi cyane kuri Diane Shima Rwigara atunguranye tugezeho muri aka kanya. Mbere yuko tuganira kurusha make makuru y'ingenzi agezweho, tone kugaruka kuri Diane Shima Rwigara. Uyu rero akaba afite se umubyara nyakwigendera yitwa Asina Paul Rwigara ndetse na Mukangemanyi Adeline Rwigara. Reka rero mu buryo bw'inshamake twihuta kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina, reka nce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwire ko amakuru agezweho aravuga yuko AFC M23 yasubije Kinshasa yashinje RDF igisirikare cy'u Rwanda kwicira muri Kivu y'Amajyepfo abarenga 1,500. Umutwe wa AFC M23 watewe utwatsi ibirego bya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda gufata mu buryo butemewe uduce two mu burasirazuba bw'icyo gihugu, uvuga ko ibivugwa na Kinshasa ari icengezamatwara cyangwa se propaganda igamije kuyobya abantu muri rusange. Ku wa gatatu tariki ya 31 Ukuboza 2025 nibwo RDC biciye muri minisitiri wayo w'itumanaho akanaba n'umuvugizi wa guverinoma yayo yashinje ingabo z'u Rwanda ivyo birego. Minisitiri Patrick Muyaya mu itangazo yasohoye kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero mu bice bya Kamanyora, Uvira zikoresheje amabombe na drone za kamikaze ngo byicirwamo abarenga 1,500 naho abarirwa mu 1,500 bava mu byabo. Patrick Muyaya nta gihamya cy'ibirego yashinje ingabo z'u Rwanda yigeze agaragaza, gusa yavuze ko amakuru yashingiyeho yatanzwe na societe civile, imiryango y'ubutabazi n'inzego zimwe za leta. Uyu mugabo kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kohereza batayo 3 z'abasirikare mu misozi miremire ya Uvira na Fizi na Mwenga, kavuga ko ziyoberanyije zikigira abarwanyi batwirwaneho. Yavuze ko intego y'izo ngabo ari ukwagurira urugamba muri teritwari ya Fizi mbere yo gukomereza mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Alliance Fleuve Congo M23 biciye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yasubije ko ibivugwa na leta ya Kinshasa icengezamatwara n'ibinyoma bigamije kuyobya Rwanda. Ati mama 23 iratera utwatsi ibirego byo kwigarurira ubutaka byatanzwe na bwana Patrick Muyaya mu itangazo rye yo ku itariki 31 Ukuboza 2025. Ibi birego n'icengezamatwara ndetse no kuyobya Rwanda mu rwego rwo gushihisha inshingano zabo leta ku bitero bya gisirikare binyuranyije n'agahenge. Alliance Fleuve Congo mama 23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bwarashatse gukoresha uduce ingabo zayo zavuyemo zisubira inyuma nk'ibirindiro byo kwigabaho ibitero ndetse no kwigaba mu turere dutuwe cyane n'abaturage nk'uko babivuga. Mu duce ingabo za leta ngo zashatse gusubiramo harimo umujyi wa Uvira n'uwa Makobola, aho izo ngabo ngo zanakoreye kandi ibikorwa byo gusambanya abagore ku ngufu.
ingufu no gusahura ku buryo buteguwe. Ariko kandi amamba ya gatatu ivuga ko bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bw'i Kinshasa buvuga. Imibare yabo bavuga ko bishwe ishingiye ku masoko atizewe kandi atigeze agenzurwa. Ivuga ko ibivugwa na Kinshasa ari gahunda yayo izwi yo kugereka ku bandi ibyaha bikomeye bikorwa n'ubutegetsi bwabo. Iri huriro risobanura ko ubwicanyi bwibasiye abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe cy'imirwano ndetse yo mu kwezi gushize bukomoka ku bitero by'indege n'ibisasu byarashwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Mai Mai Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibitero byibasiye uduce dutuye cyane twa Kamanyola, Luvungi, Sange no mu nkengero zatwo bitana abantu 8, abandi 55 barakomereka muri Kamanyola gusa. Mama 23 kandi yashinje ingabo za leta kuba zariraye mu baturage bari mu myigaragambyo y'amahoro ku itariki 22 Ukuboza zikabarasaho zikoresheje imbunda nini nizoroheje ku buryo byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye kandi bikaba ari ukurenga ku burenganzira bwabo bw'ibanze. Uyu mutwe wamaganye Kinshasa ku kuba ikomeje kwica amasezerano y'agahenge ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'ubutegetsi bwayo zibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Wamaganye by'umwihariko amagambo aheruka gutangazwa na General Major Sylvain Ekenge Bomusa wavugiraga FARDC utanga impuruza yuko ibikomeje gukorwa bica amarenga y'umugambi wa jenoside ishobora gukorerwa abatutsi b'abanyekongo murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuta mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu, reka mbabwire ko muri Rucuro imirwano ikaze irakomeje nyuma yuko mama 23 yinjiye bwa mbere mu ndiri za FDLR Ibukombo. Imirwano ikomeye irimo kandi kubica hagati ya mama 23 n'inyeshyamba za Wazalendo zo mutwe wa CMC FDP zikorana bya hafi n'inyeshyamba z'abanyarwanda zo mutwe wa FDLR mu midugudu myinshi cyane ya groupement ya Bukombo, Sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro. Amakuru aturuka ahantu avuga ko imirwano yatangiye ku bunane tariki ya mbere Mutarama 26 umudugudu wa Sisa mu gace ka Kalambe mbere yo kugera ahitwa mudugudu abaturage bamwe bahunze berekeza Bukombo centre. Imirwano ikomereje ahitwa Buhambirana, Kanyatsi mu ndiri z'amateka z'umutwe wa FDLR nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Ariko kandi biravuga ko ari ubwa mbere mama 23 icengeye muri imidugudu iherereye mu birometero bitari byinshi uvuye Katsilu na GTN. Mu gihe imirwano ikomeje biravuga ko Nyanzare, GTN na Katsiro bakomeje kandi kwakira impunzi nyinshi zihunga iyi mirwano. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko ibice byinshi cyane bikigenzurwa n'inyeshyamba z'Abazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP ndetse n'inyeshyamba za FDLR, ibituma abaturage bakomeje kubahunga ku bwinshi bava muri ibyo bice bishyira mu kaga ubuzima bwabo. Na mibare y'abapfuye cyangwa se byangiritse irashyirwa ahagaragara mu gihe imirwano ikomeje ku mpande zombi. Mu gihe abaturage rero bamwe biteguraga kwizihiza umunsi w'ubunane, umunsi wabereye mubi cyane kuko waranzwe n'urusaku rw'intwaro zikomeye ziremereye n'izoroheje, bituma bata ingo zabo ku bwinshi berekeza mu bice bakeka ko bitekanye ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda abivuga. Ikaze rero muri amakuru yacu ku nkuru yacu kuri Diane Shima Rwigara. Uyu Diane Shima Rwigara rero amakuru atugeraho muri aka kanya avuga yuko Diane Shima Rwigara ni umukobwa wa Rwigara Assinapol wabaye umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda. Diane Shima Rwigara yagaragaje ko yitandukanyije n'ibyo nyina Adeline Mukangemanyi Rwigara yatangaje. Mu butumwa Diane yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 11 Kamena 2024 yagize ati ibyo umubyeyi wacu atangaza mu biganiro n'ibitekerezo bye bwite, yaba njye cyangwa se basaza banjye ntaho duhuriye nabyo. Hari n'andi makuru kandi avuga ko Diane Shima Rwigara yaba rwose ngo atagifite inzozi zo gukomeza kwiyamariza umwanya mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo yemeye guca bugufi ndetse no gukora ibintu bye mu buryo busanzwe, ndetse kandi ashobora kuba yazatungurwa mu gihe kimwe akaba yahabwa umwanya ukomeye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ayo rero n'amakuru dukesha abantu ba hafi ya Diane Shima Rwigara ko akomeje ibikorwa bye bisanzwe bya politike ndetse ashobora kuba ari gutegurwa cyangwa se kuzahabwa umwanya mu bihe biza. Nyuma yaho rero Adeline uvuga ko atari mu Rwanda muri iyi minsi yari yatangarije ku umwe mu miyoboro ya YouTube yarwanya leta y'u Rwanda inkuru y'urupfu rw'umugabo we Assinapol yo muri 2015. Polisi y'u Rwanda yasobanuye ko imodoka ya Mercedes Benz yarimo Assinapol Rwigara yagonzwe n'ikamyo igacurira mu karere ka Gasabo mu ijoro rya tariki ya 3 rishyira
tariki ya 4 Gashyantare 2015. Gusa Adeline muri iki kiganiro yatangaje ko yiboneye ko ibimenyetso bigaragaza ko yishwe na leta y'u Rwanda. Yagize ati tariki ya 4 ukwezi kwa 15 niho bishe umutware wanjye Rwigara Paul yicirwa mu maso yanjye. Ati n'uyu mwana wanjye Anne Rwigara w'amahoro yicwa n'ubutegetsi buriho ati bwa FPR Inkotanyi. Icyo kizahora kivugwa iteka ryose kuko nibyo ati ntahagazeho. Gusa aya magambo uretse kuba yaranenzwe n'abantu batandukanye bitewe n'uko ari amagambo bisa nkaho ari ikinyoma yahimbaga kugira ngo asebye leta y'u Rwanda kubw'impamvu ze runaka, abantu batandukanye bazi uburyo Paul Rwigara apfuyemo kuko yakoze impanuka y'imodoka araza kwitaba Imana mu buryo ubutunguranye. Adeline rero akaba yaratangaje ko umukobwa we Anne Rwigara icyo gihe apfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kuboza 2023 yari afite amakuru ngo menshi ngo ku rupfu rwa se. Icyakora benshi bakomeje kwibaza ibijyanye n'uko gusubiranamo hagati y'umuryango ubusanzwe wahoze ugaragaza guhuza ku ngingo zitandukanye. Icyo kwibaza ati ni ukumenya impamvu abantu bakwizera amagambo ya Adeline Rwigara mu gihe n'abana be ubwabo batamwizera. Niba avuga ibyo umuryango we wamagana, ni gute atekereza ko abandi banyarwanda bamwizera? Inayo mpamvu nyine n'abandi banyarwanda bagiye bamagana ibyavugaga bavuga ko ari ibinyoma bidafite ishingiro ndetse kandi ko bishobora kuba ari impamvu zindi zibyishe inyuma. Ikindi rero kibazwaga ni ukumenya niba uyu mubyeyi atarimo gukoresha urupfu rw'umugabo we mu nyungu ze bwite. Ngeze nk'uko nabivugaga hejuru mu kanya, ibi bikaba bishingira kuri iki nyine cy'uko avuga ibihuha by'amakuru umugabo we wenda ati ibihuha bikaba bifite intego yo kumufasha kugera ku zindi nyungu, dore ko yivugiye ko atakiba mu Rwanda nubwo ati tutabihamya. Atariko nanone twagiye tubona abantu benshi cyane bahitamo kubeshya kugira ngo babone ibyangombwa byo gutura mu bihugu by'i Burayi, kenshi bagahitamo gusebya igihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe, kandi ugasanga babibonye kubera ayo makuru atariyo batanze ku gihugu cy'u Rwanda. Uretse kubona ibyangombwa kubeshyira u Rwanda, hari na benshi bitunze badakora iyo mu Burayi. Ari nayo mpamvu rero ati tutatungurwa mu gihe n'uyu mubyeyi yaba agamije kwerekana ko yarenganye akifuza kugirirwa impuhwe n'abazungu bakamutunga yicariye, kabone n'ubwo byasaba kubeshyira igihugu cye. Ati gusa ariko ikidashidikanywaho ni uko ubuziranenge bw'amakuru yatanzwe bukemangwa, kuko iyo buza kuba ari ukuri abana be bari gufata iya mbere mu kuba bamushyigikira nk'uko byagiye bigarukwaho. Kuri Diane Rwigara dusubira inyuma gato, hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Iyo nkuru yagiraga iti hari tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 2019, ati umuntu afite amaso ariko atabona, ibuka ivuga ku ibaruwa ya Diane Rwigara. Bagize bati umuryango urengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ibuka wababajwe n'imvugo zigayitse zihabanye n'ukuri zuzuye mu ibaruwa ifunguye Diane Shima Rwigara yandikiye umukuru w'igihugu, aho ngo yigize umuvugizi w'inzego z'abarokotse jenoside, akavuga ko benshi bishwe bakicwa n'inzego z'umutekano. Muri ibaruwa Diane Rwigara hari aho ashimira Perezida Paul Kagame n'ingabo zari za FPR kuba barahagaritse jenoside, ariko akavuga ko yibaza niba guhagarika ari amahano bitanga uburenganzira bwo gushyira iterabwoba kwa yarokotse. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka icyo gihe Naftali Aishakiye yashimangiye ko abarokotse jenoside bafite inzego zikora kuva ku rwego rw'akari kugera ku rwego rw'igihugu bishyiriyeho ngo zibabere ijwi, bityo Diane Rwigara adakwiriye kwigira umuvugizi wabo ngo avuge amagambo akarishye yuzuye ibinyoma. Ati mu by'ukuri inzego z'umutekano mu Rwanda twese usibye n'ababa ahangaha mu gihugu n'ababa hanze bazi uruhare zigira mu kubungabunga umutekano wa twese nk'abanyarwanda. Nta wacitse ku icumu n'uyu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa se avutswe ubuzima n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Diane Rwigara kandi akaba ashinja imiryango iharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu gukunda kugaragaza ubwoba no gutinya kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi rya